بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة غتجا ممسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا إم فهون ري أرجون من باهك ذكاف باني سورة البلد لا أقسم بهذا البلد من سورة تفسير أقولكم. الله رحمتايكم ميري أرجون من فشاني يا فيديجن إن سورة كمغاوا سورة الشمس والشمس وضحاها من سورة تفسير. الله سبحانه وتعالى أرجون من هي توفيق من ورقرباش آمين. أدم سورة فتوى من الله سبحانه وتعالى وحي قربان فوني والشمس وضحاها. ad iru ashamsu mane ki iru gandeva Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi kurabani waduhaha adi iruge ali gadavegen anna duha wagutu gandeva huwa wahi kurabani ad duha ge waguta ki ei iru arata gaganaka fanara nuwata vihiminata fahuga feshigenda wagute efahu e wagutu gos mendru namadu buma gaganaka warakari wanden ewagutu demigende duhaage wagutu demigende ad etaketin Allah subhanahu wa ta'ala iru gandeva adi iruge ali gadavegen anna wagutu gandeva huwa wahi kurabba febani Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladumantakan bayan kurabumataka adi ekalange ilma rahmatuge furihamakan bayan kurabumataka adi iruga Allah subhanahu wa ta'ala ginaguna fadatake labwa fabe algon mengeteren gina bayakan ekan negun kamuga vinames iruga Allah subhanahu wa ta'ala warab bodati faada taken insanu nataka labwa fabe egatun iru dunya maccan erumun dunya benumwa etabbawaru hakatain adi etabbawaru vitamin dunya tibi emmeha makhluqunna libigende adi bingadan hunu koddi gasgaha gehi hedi boduvuma fasehe vegenda sababen e sabab iraki e iruge alikan libumaki adi minum wes eta bawaru faada take ekamuga labwa fawa kamen e ehem bima iru adi ege alikan gadawegan wagutu gandeva Allah huwa wahi kurabba fumani efa wahi kurabani wal qamari idha talaha adi handu ira fahuga handu faalwa wagutu ad iru fohevigen diyama nuwata iru ossigen diyama den handu faaluwani handu faaluwegen anna wagutuga ei ira fahuga duwaluge wagutu nimin wata irossuma fahuga handu faaluwegen anna wagutu gandeva wahi huwa wahi kurabba famiwani man Allahu mitanuga miwani duwaluge heki kamugawa iru gandeva huwa wahi kurabba fa adi reganduge heki kamugawa handu gandeva huwa wahi kurabba fa wannahari idha jallaha adi reganuge andirikan kashwegen gos duwaluge alikan gadaveganna wagutu gandeva huwa wahi kurabani wallayli idha yaghshaha adi reganuge andirikam bingadu forwala wagutu gandeva huwa wahi kurabani was-samaa'i wama banaha was-samaa'a wama banaha ad mitanuga ma ilmarin bay mufassirun vidalwani mita ma ay masdariyage ma ekama arabi bahuga ma eta gotakan annana bay gotak bay fahara masdariyage namuga annana mihen kama baninama ma mitanuga bi masdariya kamuga balafi kama baninama mi ayatuga mane ki uda udu bina kurabun gandeva huwa wahi kurabame ad udu bina kurabun ei adage kamennu adi udakiwas adage makhluk nun ehema uda udu bina kurabun gandeva huwa wahi kurabame
ad e udu ufullawa fawabuma ega warugatakam mi huriha kamakun Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladumantakamuge hekitan angade kantattan ei adi udu bina kurabba fawabumuga evves kahala aabu kame nuwa gotan Allahu udu bina kurabba fani ehemben suratul mulk ge timmana ayatuga adi hatarwana ayatuga Allah wahyi kurabba fawe alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa matimaccang hain udu bina kurabbi ilahe e ilahaki ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut rahman wanta Allah subhanahu wa ta'ala ge ufedda muga evves aabu kame kadeg fana ka feni wade nugannawane farja'il basar kadeg fan dewana faharan udadi mala ballawashe hal tara min futur evves kahala unikamen udu ufedda muga beto thumma arja'il basara karratayn den yafahu gabes takraru kan uda ballawashe yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasib den ves takraru ko nazar hingawa ballawashe erun derave nikmati wegen ba haluga tibage nazaru emburi tibage gatan anhunte maneki evves aben udun audu ufedda bunga hurikamaka nuwe fennane ad bay mufassir mitanuga ma ay mawsula nuwata alladhi gamanaga ves kurabba ehen kama banina ma ayatu gamaneki uda adi udu ufeddevi farai nuwata Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu ge zat fulugandeva huwa wahi kurabbe wal ardi wa ma tahaha adi bima e bin feturu bi ilahu gandeva huwa wahi kurabbe ad man Allah bingandu labba fawani insanunna beenun hifeene gotuga bingadu fatura labba fawani insanun e bimmatiga uluman emme faseha emme kamudane gotuga wa nafsin wa ma sawaha adi nafsa e nafsu furiham kurabbi kalange gandeva huwa wahi kurabame ad e nafsu furiham kurabba fawani khilqi gotun wata ufeddumuga gotunna adi fitri gotun emme furihama gotuga khilqi gotun furihama kurabba fawagotaki komme nafsaka bes emme furihama sifa Allah subhanahu wa ta'ala wani devvafa Firaunu ge gata Musa alayhi salam Harun alayhi salam wadagen dina gowale muga kan hinga dia go bayan kurabamu surat Taha ge salis nuwe adi fansas wana ayatuga man Allah wahyi kuraba fabe qala faman rabbukuma ya Musa Firaun sual kurani Musa alayhi salam man rabbukuma tidabe kalung Musa ya Haruna debe kalunge rabbaki nuwata haddawa genguluba ilahaki kum faraten hiye qal Musa alayhi salam jawab ka vidalwani rabbuna ahar min haddawa genguluba ilahaki alladhi a'ta kulla shay'in khalqa kum etchbes ege emme furihama sifaga ufeddevi ilahe thumma hada den yafahuga tedumagu dekkevi ilahe at insanage fitratuga bes labwa fawani ikhlas rikama tawhid Allahu insana ufaddaba dunia fonuwa fawani fitratuge saaf tahiru kammatiga ege maneki ikhlas rikama tawhiduge matige insana duniyan ufamwegen annani suratul rum ge 30 wana ayatuga Allah wahyi kurabba fawe fa aqim wajhaka lid-din hanifa fahe batil magun ekkibabe hagguge maga taba'wegen wa haluga kaleg faanuge munfulu islam dina kurimati kurabashe فطرة الله التي فطر الناس عليها ad e islam dinaki kaleg fanan e dinaka dimala mun ful kurimati kurabman timang Allah mi amur ful kuraba islam dinaki e mistakun e fitrate ge maccan ufeddevi Allah ge fitrate fitrat Allah ge fitrate allati fatara an-nas alayha mistakun e fitrate ge maccan man Allah ufeddevi fitrate la tabdila li khalqillah Allah ge ufeddev makan ebbes badalen no genebene ذلك الدين القيم سيدا وجنبا دينك أيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إهنمس جنبي هناك إكم نيجي أتمي هريها كم غندبا ودا إيرو أدي إيه أليكان غدبا أن وقوتو أدي إفهوغا هندو فالوا وقوتو أدي دوالو أديكم فيلادا وقوتوغا
adi reganduge adirikamun bimmati forwala wagutuga adi uda ufedde ilahuga gizat fulu gandeba huwa wahi kurabbafa adi bima bin fetur bi ilahuge zat fulu gandeba huwa wahi kurabuma pahuga adi insanun emme furihama sifaga ufaddawa khilqi gotunna fitratuge gotun emme rangalu gotuga insanun levvi fara gandeba huwa wahi kurabuma pahuga den Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan kurabani فألهمها فجورها وتقواها الله سبحانه وتعالى إنسان هيومغا نبا مغواني بيان كدبافه ألهمها مانكي إنسانا ين الله سبحانه وتعالى وني إلهام كدبافه نوتا أنغوا دبافه فجورها نباغوي وتقواها أدي هيوغوي نبا مغا هيومغو الله وني إنسانا بيان كدبافه قد أفلح من زكاها emihe ge nafsu nuba kanta takun tahiru ko fimiha emiha ko falaha kamyab hoda fikan kashaware wa qad khaba man dassaha adi emihe ge nafsu edeha gotaka faafa kurmati ga dukolla fimiha emiha ka nakamyab emiha ko abaj verigen gejje ad ehkam mi ayatan Allah subhanahu wa ta'ala fattawa fmani ira iruge alikam faalwa duha ge wagutu gandebam adi yafahu iru fohemigen diuma fahu nuwata iru ossuma fahuga handu osse wagutu gandeba huwa wahi kurabafa adi duwaluge alikamu reganuge andirikam faalu kodde wagutu gandeba huwa wahi kurabafa adi reganuge andirikamu binganu forwala wagutu gandeba huwa wahi kurabafa hama ifadan uda udu ufeddevi ilahuge furihama uda udu ufeddevu ei ekamuge furihama kamuge macca adi ilahuge dhatu fulu gandeba huwa wahi kurabafa adi binganda e binganu feturuba insanun ulen kamuda tanage gotuga e binganu levvi farai Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge dhatu fulu gandeba huwa wahi kurabafa adi insanage nafsu ufaddawa e nafsan hewa nuba angawade bifara gaddeba huwa wahi kurabafa ad mihuriha kame gandeba huwa wahi kurabuma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan kurabani hama kashwarun Allah wani insanun ge nafsu tahir kuruma benu bejmihaya tahir qur'ana magu dakkawafe e nafsu tahir kofi kama baninama emmeha nuba kantattakun shaytani magu insana ge nafsu tahir kofi kama baninama نفسك فلاحا كامياب لبينكما ادي اميه هوا نفسا هلي شيطانا دكا مكون اميه نفسو دان دو كلا في ميها اميه كو اباج وريغن دانكن بيان قرباف مي واها كتب بيان قرب مفهوغا دين الله سبحانه وتعالى مي بيان قربني الله سبحانه وتعالى ابيغ غاتا هدايه تغمكو فنوبمون ابغا فرغس دي nuwata e magu ekkibaawegen fi mihun e mihunge tereng iswadiya ummatahuge tereng bayaku mihunna kantawegen diya gotuge filawalan Allahu mi kuriyan huri ayatahuga bayan kodde bani benumaki mi ummatuga mihun ekantatakun ibran hasil kuru at den kuriyan huri ayatahuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan korbani Salih alayhi salam ga bahaka Samud baga ga mihunga gata man Allahu Salih alayhi salam fanuba adi Salih alayhi salam ge teduwarikan engew mattaka Salih alayhi salam ki man Allahu ga hadratum waraga nabi teduwari nabiyyakan engew mattaka mu'jizat ke gotun man Allahu hilagandakun ufeddevi jamale Salih alayhi salam devi adi e jamalan aniya nukon e jamalu dukollah bebuma Salih alayhi salam emihunnan amur kuravi e jamalu emihunge fenganun edduwahu femboy fikama baninama anedduwahu e jamalun emihunna beenum bawara kiru libena kama ehen kamun e jamalan aniyanu ko dukollafa bebumasha e jamala ebbes aniya e kofi kama baninama man Allahu ge gada fada wegen ba kofaya azab e bamihunge maccan as e bamihun halaku wegen dana kamuge inzar Salih alayhi salam e kale faanu ge qawmuge mihunna bani debbafa eya ekugawes e bamihun Salih alayhi salam man Allahu mu'jizat ge gotuga debbi jamal katidi ege sawbun e bamihun halaku wegen dia gotuge bahaka man Allahu kuriyan huri ayatahuga mi bayan korbani wahi korbani
කද්දබත් සමූදු බාගා මිහුන් දොගු කුරියේ බිතග්වාහා එමිහුන්ගේ මගුෆරදුමුග එමිහුන්ගේ අනියාවරිකමුග එමිහුන්ගේ අමිල් නෆ්සන් අනියාවරිමුග එමිහුන් දෙවිතිවියේ at සමූද කී ඒ කබීලායක කියේ නම එබෑමිහුන්ගේ ගාත මන් අල්ලාහු ෆනුවි නබියකී ඒ صالح عليه السلام එබෑමිහුන්ගේ ගාතන් නබී මන් අල්ලාහුගේ නබියා صالح عليه السلام ෆනුවමු එබෑමිහුන් එකලේක ෆානුගේ බස් දොගු කුරි එහෙන්නමස් නබී බේකලුන් එහෙම්බස් නබී බේකලුන් නකේ එෆදාන් صالح عليه السلام වස් එකලේක ෆානුගේ කවුමුගේ මීහුන්න තෙදුමකු හොද්දවා දෙබුමට්ටකා කෙනිනේලි ගද අලා මසක කුරවි අදි එකලේක ෆානුගේ කවුමුගේ මීහුන්න ගෝවාලබමුන් ගෙන්දවි අල්ලාහු ෆියවා එහෙම් ෆරාතකන් අලුකන් නුකුරුම لقد أرسل الله سبحانه كذبت ثمود بطغواها ثمود باغا ميهونغا غاتوغا صالح عليه السلام بدالو مغندبي ما لكم من إله غيره الله منوي حق وگن الكم به إله كنوي اهمي متيبامي هونغا الكن هم اكني الله خالص قراش اي هريها رسول بكلم بس ام فرتم بكلمغا قومغا ميهون غوال بي بسفلكي اهم وگن مان الله اكم بيان قربا سورة الأنبياء فانسويس ونا آياتك وحي قربا فبي وما أرسلنا من قبلك من رسول تمن الله كاليك فانو كورين ابس رسول بكلك نفنو بمي إلا نوحي إليه تمن الله إي رسول بكلك وحي بمي إي رسول بكلك قوم جميعهن إنجوما أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تمن الله منوي حق وجن ألوكم به إله كنوي إهم بمتيبامهم تمن الله ألوكم خالص كراشه مفدان كم نبي بكالكوس كم رسول بكالكوس إبكالك قوم جميعهن جوال بمن جندبي صالح عليه السلام رسول كان نوت إكالك فانكي من الله كحضرة فنوبي رسول بكالك كان إنجو متكا نوت أي تدور نبي كان إنجو متكا من الله صالح عليه السلام الدب معجزاتك جمال إبيهم إكالك فانو قوم جميعهم إكالك فانا دنواني هلا كان الدكافة mi hilagandun jamalen ufam vejjikama baninama at war mustahil kamengi amu tabiatu ka vejjiya nuwana kamen hilagandakun jamalen ufamu emihum burani e hilagandun jamalen ufam vejjikama baninama timam men kalek faanan imam banama kobeka salih alayhi salam e kalek faanu ga qawmu ga mihunna hidayan hoddawa debumataka e kalek faanu ga hippulu ga in shauq wari kamege bodu kamun e kalek faan men allah ga hadrata kendi neeri duwa kurabam gendevi e hilagandun jamalen ufam ko debashe ad allah ki kama kuladum wanta ila ema fahum allah subhanahu wa taala salih alayhi salam angawani timang allah e hilagandun jamalen nerubaname ehennames e jamalu neruvuma fahuga den e kalek faanuga qawmuga mihun iman nuwajjikama baninama timang allah ga gadafada kofaya azab e ba mihun ga bacca fonu baname kommekas mi huriha wahakatake salih alayhi salam e kalek faanuga qawmuga mihun nan angawadevi ehennames e jamalu e hilagandun jamalu ufamvuma fahuga wes e mihun e kalek faanaka imane nuwi kommekas e jamal ufamvuma fahuga den salih alayhi salam e ba mihun ga gaatu ko mi bidalwani هذه ناقة مي جملك لها شرب اسر ادوه فمبون دوكلاش ولكم شرب يوم معلوم تيبامهم ألدو فنغارم فمبونيه اكمون تيبامهم فمبو دوهوغا اي جمالوغا فراتون تيبامهم بينum وابارا كيرو لبمون دانه kommekas emihun kanta kurigoi salih alayhi salam ga qawmu ga mihun kanta kurigoi kuriyan huri ayat ho ga mi bayan korabani wahi korabani kadzabat thamud baga ga mihun dogu kuriye bitahwaha thamud baga ga mihun aniyaweri wumuga haddu fahan ala gosfa wumuga sawbun eba mihun ga gata fonu bunu nabiyya salih alayhi salam ge bas dogu kuriye adi ekarek fanu ga teduveri kan dekkew mataka man allah ekarek faana debbi mu'jizat bes ebamihun inkar kon e mu'jizat ki bes mu'jizat kan ebamihun dogu kuriye ad ebamihun aniya veru muga haddu fahanala dia goy den kuriyan huri ayatahum bayan korabani wahi korabani idhim ba'atha ashqaha euren emme abajweri mihun ebihun geteren emme abajweri mihun e jamalu maralu nuwata e jamalu katiluma awas vegate فقال لهم رسول الله
emihunge gaatuga Allahuge rasula Salih alayhi salam vidaluwiye naqatallah ei Allahuge jamaleke wasuqiyaha ehmima esaru fembon tiyabami hundu kollashe esara nubeheshe suratul a'raf ge haddiha timman ayatuga Allah wahyu kurabani wa ila thamud akhahum salihah thamud bagage mihunge gatan emihunge akh Salih alayhi salam fanubime qal ekareg fan vidalwani ya qaumi ibudullah etiman kaleg fanuge qaumuge mihunne ubudullah tiyabamihun allahan alukan khalis kurashe ma lakum min ilahin ghayru Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa haggu wegen alukan bebe ilaha kunuwe qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Allahu ga hadratun tiyabamihunna bayan begen ba mu'jizatin asfayemi wani hadhihi naqatullahi lakum aya mihira jamalaki ei Allahu ga hadratun tiyabamihunga gatan Allahu ga kuladummantakan engewumuga gotun adi timan kale faanaki teduveri nabiyyekan engewumuga gotun fonuba fawa jamalake fadharuha ta'kul fi ardillah ehmima esaru Allahu ga bimun ka boye heduma dukollashe wala tamassuha bisu eyan ebbes aniyaya tiyabamihun nukurache fayakhudhakum adhabu yawmin alim eyan ebbes aniyaya tiyabamihun kofikama baninama tiyabamihun gata gata fadawegen ba adhab atwedanakan kashware at Salih alayhi salam ga qawm ga mihun kanta kuri ehem bes rasul be kalum ga qawm ga mis takun kanta kura gota ewa ka bayan kurba surat dariyat ga fansas dewana ayatu ga Allah wahyi kurabani kadhalik efadan ma atal ladina min qablihim min rasulin ebbes bayge gata rasul be kalaku ebamihun nan hidayat dekke umtaka wadagen nabi hinduga illa qalu sahirun aw majnun ei sihur wariyeke moyeke nubuna ebbes bayakunuwe ehembima Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekareg faanu ga qawm ga mihun ga faratun e kurimati wabun genda duttura takan ekareg faanu ga qawm ga mihun ekareg faanu e kuramun genda jessun taka ekareg faanan hippul hama jessawa de buga gotun man Allah kuri ga rasul be kalum ga baha kata bayan kuraba fa ewani fa'aqaruha ebihun ejamalu dhabaha kuriye ejamalu katidiye فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها إباميهم فافته صوب الله سبحانه وتعالى إباميهم هلاك كربي ثمود باغاغميهم هلاك كربي أدي الله سبحانه وتعالى إبس بيكن أنيا وريغن نوي إهندمس إباميهم أميليان نبابغن أنيا ورمغا حد فهنا على غس الله آيتكن إنكار كريبا دين الله إباميهم بچن كوفا يا عذاب فنوبني سورة روم سالس ابنا آياتك الله وحي قرباني ظهر الفساد في البر والبحر إجمع كانوغا فساد فالو بجنجج بما كسبت أيدي الناس أد إغوتاب إجمع كانوغا فساد بريكم فالو بجندي كي بجنتو بما كسبت أيدي الناس ميستكم إباميهم أتون كون أولو نبا كانت تتهوغ سوبون ليذيقهم بعض الذي عملوا إبيهم كون أولو نبايك كانت تتهوغ عذاب جوتم من الله يفدكن تتفعل قرباني لعلهم يرجعون إبامهم توبة الله جمعن إبري رجوع ومن إبامهم الدكوا فلا ولا جوتوغا سورة الإسراء سولة آياتك الله وحي قربا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا adi rashen hala kurabu matimang Allah iradu kuraba finama irashaka tanawas kamuga ahlu werinna timang Allah kiyamang gatuma timang Allah amur kurabaname amarna mutrafiha fafasaqu fiha den ebamihum e amuran nukiyaman terwima فحق عليها القول من الله كوفا بس إبامهم كمن حقودي دين فدمرناها تدميرا من الله إبامهم قد فدا هلاك ربكم هلاك ربنا فسواها إبامهم إمن هلاك وجندي إكاكو السلامة نوى سورة الأعراف هديها أبنا آية الله وحي ربني فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين دين فه بيرويري بينهلوم إبامهم جاتن أس بدلوا فيه أدي أورن جتكوجا كاكوما تشتريه مروه فتبي بايكو كموجا أورن بجة ولا يخاف عقباها من الله إبيج متى كوفايا عذاب فنوبا هلاك كرب بميهم
ಫಹುಂ ಬೆದಾನಕ ಮಕಾಮೆದುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಬಿರುಫುಳು ವಡಿಗೆ ನುಗಣ್ಣವೆ ಸೌಬಕಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಯಾತ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಆರಾ ಬಾರು ಲಿಬಿವಡಿಗೆ ಬಣಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಾರು ದೆವ್ವಿ ಹಿಂದುಗ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಆಯತ್ತಕಂ ಇನ್ಕಾರು ಕುರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ತೆದುಮಗು ದೆಕ್ಕಮಟಕ ಫೊಣು ವಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ಬಸ್ ದಗು ಕುರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಇಲಾಹುಗ ಕುಳದುಮಂತಕಂ ದೆಕ್ಕೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಇಲಾಹುಗ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆದುಕರಿಕಂ ಎಂಗೆವು ಮಟ್ಟಕ ದೆವ್ವಿ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಮುಅಜಿಜಾತಕ ಬಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಇನ್ಕಾರು ಕುರಿ ನತೀಜಾಯಕ ಬಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಹಲಾಹು ಕುರಬು ad ehbima mi kantatakun algonmen bes ibran hasil kuranjehe algonmen nan Allah subhanahu wa taala gina guna ni'mat devvi hinduga algonmen e ni'mat tak kufur wejjinama nuwata e ni'mat takan Allah shukuru wari nuwajje kama baninama Allah e ni'mat tan abura gendawana ei Allah subhanahu wa taala ge sunnen ehbima Allah devvi ni'mat tak shukuru wari adi Allah ge magar ruju'u ma algonmen emmen bes ga abadu bes gada ala masak kuranjehe Allah subhanahu wa taala algonmen emmen nan he tawfiq mumbar kurbash amin ad mihay sabun mirege misure bes dimuni adi algonmenge tafsir mirege laha habaji hifawa wagut wes hamabuma akiga nimbalana insha Allah taala miyanna haftaga algonmen fashani miya vidigen in sura kamgawa wal layli idha yaghsha suratu tafsir Allah subhanahu wa taala algonmen emmennaki hiyo basaha hiyo bas qabul qurabe kamgala bash amin subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah